an a khan thimlim dewa khan information kan han mua second battalion a kan havildar bimal kan ti chakma buar chep posa om chuanin a chen pui a tho pui a diu pui ti pui havildar pahni havildar zela ro lua second battalion tho luang mual lungleya second battalion headquarter ami amaro choma hi longtlai lam khuami ania chumi le havildar Indra Kumar Rai ani po hi sotlai second mp luang muala om tho ania in le lo te po in beng bela ani hi kan Nepali unaute atanga lo tang ania hemite he akap ti thu kan han thria ti chuan kan thriat vele amhuna philen chiang turin DIG Northern Range pulal lian moya manilo ka charge ron la thar kha amhuna en turin kan tir ngala chuan khutilaya BL2 SP scholarship te additional SP scholarship te SDPO vai rank te ten amun panin anju en fia boka anju kala thil an han mudan an han soi chu khu buar chep khu han soi da in kal to chuan in thremai theya buar chep khutlaya nikum masa tela sang ni somni pakhata kan han in buaina kan han nei dewa kan han in chu le kan han in nor nalai deu akhan kan ju in da a amaro chu huna local zela kong danga anron hreu na tur o makha akhan khalo dana ngai wangin tlang pui wan tlang pui chu kan tia akem pa ngai changa hla deuh leka kwan mun nia kanin da boka tin chu ba ka chuan hemi kem chung lam deuh hemi changa meter zali vel tlema ahun sang deuh le engeni advantage point kan tiang chu khami han mu te po mu hlat theina dewa khanin barak ni deuh bok duty ni deuh bok khami NCO hom na kha aoma hei hi oil palm hun ania wangin oil palm duty hun tin an soi mai thina hemia hian anni pathum hi an han duty lai ania ta chuan aria te po an riak ngal boka heta an om hi an zo tur midang kha an om vak lawa khatia silai rian han hriata an han tlan chho post commander tene na an han tlan chhowa an han thlen khan zela ro lu hi chu alo thifel der to a baraka khan rai hi khamia tanga fit som level a barik pona khan atlan chiat a theito ka tlan chiat tum ni tura alang dewa liam pui tuarin alo oma ani hi aliam na viau na in enge thil thlen dan an tia an han zot nok noka chuta chuan ani chuan in nial buaina po kan nei lo min ka prangot mai ni ati ani bera kan bimal kan ti chakma hi zu han rui thin deuh le zu han rui po thin ram deuh le thin ni in an soya chuan kan post commander ten hena kazu in himin report thina ni tiang deuh khana char sa athin rim khan ati tamai ni in alanga chuan soyang khan zelo ro ru chu amuna alo thi sa ani a rai hi theyang angin motorin vaireng telama an han phura amaro chu an han thlen khachuan ani po enkol pan lovin achat thavele ta ani awan doi thlak khop mai tin an muam ma tanga landan hian ro lu hi ahnung lam lulama tanga ka ni in alanga chuan rai hi a om velama ka ma se atlang na hi amal pu yani siania chu chu a video te han ena ruma tanga lo chua khatia ron kap ron brush te waron kap ania wang khanin atlu to nu ate
afu in khatlai an engemaw apa ngai chuan hetlai oma ka hetlai malpui atlang kha chu har sang reng tak tur ania maro chu han tlan chebok lubok si engemaw silai mu leng khanin makang reng takin atong ani mai thei ani chuan an han chho chuan bimal kan ti chakma hi an han hua chuan an mana chuan case te kan han siama vaireng te police station a dan angin ati tur ngai ngai te kan ti mek zelani ti kha kan soi du a chuan ani hi uluk taka thil hanzo chip chiar po kha aman lutuk lawa ni zana khan zela indang hal te kan du awangin zana court lam te po kan ti buaya zan lai pel deuh hlek khan district jail kolosipa kan inda fela chuan ani hi an hanzo thuak a soidan chuanin kazuin hi min report thina pu te hena chuwang chuanin ka thinari ma ka kapani ti in asoye antia amaro chu investigation te uluk zoka muang maratia la chuak tur ani mel ani chuan soyang khan vaireng te police station case number 12 of 2013 a date hi nimina khan kan register ngalan ninga thathum sangi somni pathum ania murder case section 302 IPC pek ani ti chuan nimin atang khan nizana te kan thayang ang thil turung ti ngai te kan han tia hetianga Mizoram police a la thleng ngai lo van duai thlap tak Mizoram police mel atibal mai anilawa kan thin te ati thonga tin thil dang repercussion thil sokhok tam tak nei thei thil ania hetiang hi Mizoram police a engemo hanin huata ruya hanin siwalte engemo hanin tipal accident tipal te chu om ve zeu zeu to thina tu nanga mani silaya thiante kalu ringon mai hi kan la ton ngai lo ania chuwang chuan hetiang hi Mizoram police a omreng tlaka kan ngai lova midang discipline te po ati che theyanga ahim lo boka chuwang chuan dan pa ngaya inquiry te hanti muamnar le khatiang khanilawin dan in thunei na min pek tho mangin Indian Constitution article zathum som pakhat na mangin dismiss ngal ani chu nizana po khan order hi an pevek to amai ro chu kan ho tu te po kan in sul riat lan a tha tin abaka dan thami te po kan in rona high court te nai to chuwang chuan phim khut ta kan ti ngai kan ti jing lama te order te kan han thualin kan han en uluk le dewa ti chuan order hi nichina commandant in asana a copy te po hi hetlai hian kan kola ti chuan with immediate effect in ani hi service atanga dismiss ngalani ti kan soidu ani chuan he thil hi communal thil chakma lo emo mizo le vai emo thil anilova mi pakhat zurui thiam lo le insum theilovin thinrim thutin athiante akapani hemi thila hian namang zong le chi ang chi zonga kan lak lo atha in kasia chu kan ram tan atha ke mani tan atha department tan te po atha ani ti voina hian ka soidu ani tin an ruang lak dan tur hian tuna hian vaireng te community health center postmortem antimeka an la zo lo deva ta chuan an ruang te a thlen ma theinan an chung te a thlen ma theinan kan ti helicopter in phur pheini se kan ti aviation lam ho te
nen po kanin be fel to a amaro chu khutilaya vaireng te trangalak na tur CIJW school an helicopter tum huna khuan an lo mang lak lo ve dewa air force hawin exercise an lo nei lak lo hlau maya chu wang chuanin dar khat le chan ve ma hi chu kan ti lak lo sian ti a khat le chan ve huain ron tum thei don nian ti a tiang chuan ruam man na kan siam ani ti kha ka han soi du bok ani tin hemi thleng chung chang hi kan sarkara kan ho tu te hei voina hian enga tingai hoin ti kha in lo ti mai thei kan soi fia lo ti ra khan kan DGP te kan additional DG te anom ren chan lo lai ani hlawa Delhi lama te anni an puja pui holi te lo thleng dona chung le chung ko thil poi mo te cholin an kal hlawa chu wang chuan ka howin voina hian tilai hian kanon puang ani ti kha kan soi le nu no ani ti chuan hemi thil lo thlenga hi kan ho tu te kan home minister te kan chief minister te po kan thil ria a thilom dan te ta chuan anni hi tianga kan han ti ang zong zong kan ti ba ka hian keima ni department in kan mani keima ni mi le sa boral te kan han ral na ex gracia keima ni pek thei mai a hi chu cheng noi khat ve hi pek turin kan lo soi fel to a chu chu hoina hlan turin an lo ti fel to anga hemi ba ka hian ramri boya duty an ni a ti chuan ral kut chu ni chia lo ma se ramri a duty lai ngoi thi dan pa ngai lo an ni a chu wang chuan hei hi an dependent an mania in ngat an nupui te mo an fa te nal thok lo ten ei zon na an nei hi atul kan ti a kan thena chu kan sarkar how tu te point min rem ti saka an fa te an mani chung zinga mi a dependent dan nga aphal eligible te kha compassionate appointment kan pedon bok ani ti voina hian kan puang ani ti chuan an mani chung te po kan bia a ro lu a te hianin an fa pa kum tling lut ngal mai thei an fa pa chu mi chu ani hian mi se ti in anon thlang fela chu po chu heta hian compassionate hetia trong kamati hian keinina order kan lo chu mai thei ni lova home department a kan tianga DPNAR in an lo vet anga chuan financing concurrence min pe bokanga chu tianga keinin kan chuat thei chawania amaro chu home minister le chief minister ten kan soi pui trong kamin okay anti to awangin khada chuan stumbling block om lo tura kan ngaya amaro chu rai te chung hi an fa te me che deu hlir mai an lo nia chuan nupui pasal nei to ten lo ni a pasal nei lo pakhat me chia le mi pa hi an nau pang bera oma an nau pang ber mi pa hi kum som pasari chau mai la nia ala king lo sia ani hi sarkara lu thei chuan lu che kan du an tia chuwang chuan ani hi chu akum thlin kan nga angai don ani ole chung te chu atlang pui ka han soi thei chu ani a ti chuan atira ka soyang khan thil van doi thak thil poi ani a kan tui boto ru thei lo ani awangin at ru thei lo lai kha chu kan cheng rei lo mai anga ti chuan keima ni na kan ti thei omang ang te chu ti khan kan han ti a ti chuan apoi mo bera chuan hemi awanga kan ram chunga buaina chi le chi emo kan chen na hmun dan wang emo kan sa kho emo hemi wanga in ngei lo na le in hir ngo na hei hian thlen lo se ti hi kan du dan ani a chu heti lai local tele Mizoram mi pui te po ka han cha du chu ani amuruak kha som panga charania chuan ala ka lo kha a magazine om kha som pathum mala bang ta a chuan pakhata hi atla hlang hi a om boka hemit la hlang hi
alive nge a projectile kami a projectile chau kha ni ve ta a ni e o murder case 302 AK47 hey kan silai hi atam nol pu chu SLR te insas te ania AK eng mazat kan ne ya NCO chin deu abel kai chin deu hi chu AK hi kan ken tlang pui dewa an mani point nu man tiamo sipai te po eng mazat in an keng thau na in NCO hi chu anin AK hian keng tlang pui ni siat sina chuan ka hret kim lo theya a chan chu kumriat lai ang deuh Mizoram police bon ang ti a chiat thein a stretchin voi le khata pam wang khan khami chunga te hriat lo ka nei mai thi lo wa chuan tin chung te po chu enga mo lo om chuan hei hriat ve chi hi ni maya mi ti tang point kala hre chi lo wa mana khan kholian em mi anin ti thiam lo wa ma sen ruyan huwa khanin rifle batin a chu mi tiang velte le zo muna khan pakhat rui leu khan an pu kha atin ti kha a oma tap chia lo khan chuan engemaw accident ti ku apal in hiam hi chu voi ni ka ta om boka ma se thin ri ma tiang kha chu ka la hrelo in siam nang ni o la om lo win kan sia ni dismiss ti ania dismiss a chuan khatiang ham than na kha aum lawang GP fund kha chuan ma ni poisa an lo khol kha nia an lo khol GP fund chu ti dia ki se da GP fund chuan lak thei chu ka ring dewa mo pension lam le thil danga chu dismiss ala chuan aum thei lawang khutilai an duty dana khu chu kem khania duty post ani baka barak ani pa bokani NCO barak ani pa bokta in ria dangin sipai bi ka hian kan sortai si asang bi ta ni an lo seniora an promotion chan san nei khan kan promote tir zel sia tu nai hian kan vacancy kan sortai sahi 34% plus anita overall a chuan ma se akai thian kai zel awang khan a sortai chakha entry level a khan a in nok khom ta te chuan constable level a entry level ai chuan kan vacancy hi 50% ating to ta ni chu wang chuan hun tina khan NCO hlang de ulek te po sipai anga anti nok nok kha ngai ta chu wang chuan NCO barak de ulek an man de bok ani awang le khatia hemi adai deng ava duty na khan ni lawa kem chung aram chung ma lam deuh ma se a han pong sang le advantage point le mu that theina ani awang khan khatlai khan ria pa deuh le khan an om ta chu ani chu tianga han in reshuffle khatiang ang kha an anticipate big lo ani tur ani